chairman wa GN 57 Eliamangi. Kuhusu hii wa director wa zamani, wakulima wote wamesema hawataki kuona tena wakirudi kwa uwanja ati wanauliza kura. Wanataka wa director ambao tuliwachagua 3 years ago wakuje watufanyie kazi, waendelee kufanya kazi. Wamenufaisha wakulima, wamewaletea pesa, wakulima wamekuwa tayari wamepata pesa ya kulipia watoto wao school fees, wamefanya kazi nyingi. Kwa hivyo tunataka wa director kama Nyandieka, sisi ndio director wetu wa Sonia West Mogirango, anatumia wakulima wa Njole. Tunataka aendelee kufanya kazi vile anafanya, na director ni mzuri, anajali kila mkulima. Nyandieka aendelee basi endelee. Nyandieka endelee basi endelee. Nyandieka afanye kazi. Sia bangina saba sacha bakani renga siringi saba turudi. Bonsi ababiro roteni years nduro jigendo babiri bagotokonya. Lakini abajire baro bono bagendrete babiri bagotokonya ekiagera baturwanereire korushiringi saboroche bagabono egatwajire kurira jibesti kuru za 21 shillings. Abandau batokonyire na inde bono yetugo sabanganya sanje ba director bari bayeguribaga. Aba baro bayeguribaga bagendere gotokonya. Na inde mangana ndenga ba director bande ndutagire tutum director Nyandieka agendere ko berororo atokonye kiegera bana baitu basomire asenginja director Nyandieka. Nyandieka igoro Korumaega na ndo ndataja gutupinganga na ndo ndena rotagete tiga turagenda na director turarubuye bwaye nera atokonye kiegera bono yete 50 shillings tujikonyore bonus yatokonye na baremi ekemeri gito kigendere ko bagigotokonye igo Aikuru Tundubari ya Nyawakwa erekia ni 13 akachimenti yeto ya Gianchore gonta etegoteba asemere mutu akora irwe n'abatara kitaba etete nigo yarenge meremo emebe yogokumya tutatake na ende tuira nororo ekero obori migwarenge bwa etiro borai bwarenge ororo nigo tware koriero musara kisiringi 15 ibere tari boigo Epona si tuariere tenga kiyo moereo nigo yarenge siringi 7 Chicha echeito igo chiare korare Tundubari asenge tware korare turubuyo bobe no basombie bwarengo bobe na maene ko bataya abatara kitabarengo abakoro nigo baimugeti eroni ya 560 million aba baimugeti eroni ya 350 million kibase chinto baiti aseba irete moma itasi chiachiete emeuko yabo chiachiete bono iga bakagenda bakairomore mikoti batote bibarenga abantu bagati baba mbatagete 560 mbakoirana bachibaka na kibase chikurwembe buko yabo ekyagara nabwo baire to more mikoti ntuntu abatomete bagenda kamari kibase chibaka bari bigikibase kyo baka na abantu bagati bwabo naende bono bataite kurwani naende bachabature bese yetwarori aba director abanyia nigo batoire besa bakakiru monta bwate besa muhuko naende koroto naende propaganda ende bakari kobeka neri babateba buna aba director baonirie emete abatari abakonie emete gosoboka kobua aba netio bore mugwa umugondo bwa teni ekasi ito tanyora pire basa ne cheito baire tororo igo twakanira aba director abupi batutikane twendere na aba director aba director babanyia bagarire tukuragira abana baito bakwende school naende nige siri bujare gochere 00 ikiagara siringi saboroche no akaneroni kumeti twakanire igobono batoboyo buya egento kende chai yitunja na kurara Tundubari nkurarere obosombi bwabere ngaki obuya yamono egento kenda ba director baito bakorire igo batonyorete tule siringi 7 e bonus yaeta bono irenga chire igobono motu toroche naende bagacha bagatonyora igo tule monthly payment we were being paid 70 shillings 17 shillings bono baturuzire 17 shillings batoikirie 24 a tune of 2 years only igonga kidogo teba
abanta kutobaega sigose tobatige siringi 7 tufanyi nini? Siringi 7 tufanyi nini? Nagoke murimi gwetundu bari ya CN4 na maya igo ngokwana iguru ya director babakuru mbabwate kiroya kiaba babogoretie batagete gwakana milioni 560 ekyo kigo kikorwa so murimi totanyore kende totatake elia kabere mbabwate kibesa basogetie milioni 68 gochinya kwana nge factory are go chigotoroserio umuriro ekitotanya kwarora kwana arenga abaibi ntware korra besa sitigo cia bagatoa shiringi 7 gaki kindly shiringi 7 nchitokonye baita bande bagatiga sukuru bono babera abaibi asenge njie fees cia ari gutobora lakini shiringi 7 chinchi abete chigo tojanda uikira bono nyasaye akorege kona gatoa ba director aba yamuna nyandieka uyu toikiri 31 shillings bono yatorigerere 50 mkulima nimepata faida. Kuna roni tulikuwa tunachukua ya majani chai. Hii wa director wametuletea pesa, wametuwezesha tumelipa hiyo maroni. Kila mwaka tunalipa roni ndio tunachukua loan nyingine tunawapeleka watoto shule. Kwa hiyo wanaleta pesa mzuri. Wakulima wote wanafaidika kwa hii ni uongozi wa madirector wapya. Mimi na washauri wakulima wote wapigie wa director ambao wako uwanjani. Wapigie kula nyingi sana tena waendelee kufanyia wakulima kazi. Nataka kuongea maneno machache kwa sababu tuko mbele ya press. Niseme ya kwamba tuko hapa kwa ajili ya mkulima yule ambaye yuko nyumbani. Mkulima ako nyumbani ameteseka kiwango cha kwamba hana hata hela ya kupeleka mtoto shuleni. Kwa hivyo pesa zote wale directors wa zamani walikuwa wanaweka mifuko. Lakini sasa tumeona matunda wa director wa siku hii wako na pesa mingi, watametuletea pesa zetu. Na tunashukuru Mungu kwa sababu sasa tuko na pesa kiasi kwamba mtoto hawezi baki nyumbani. Ama ni kweli? Ni kweli. Basi asanteni sana na tunataka hawa directors wa tumeelect sasa juzi waendelee na kazi. Yule ambaye anataka kazi hii tutaangalia, lakini si wakati huu. Si namna hiyo? Asante. Igombi ya mona abantu baminto na baida nilimbi ya mono igotwate banga intwe siringi 7 igwe woro director bajia bagende aina aramagana twari gutakobora imibweito